Alam nyo, yung panalangin, masikat. Very powerful. It can move mountains. Harapin, God alone can move mountains. But faith and prayer can move God. Muli nito, kailangan palagi tamong manalangin. Yan yung panahon na iti, panahon ng pandemya. Kailangan talaga yung panalangin. Nananitang metong visionary, the Lord has intimated to me that the world today is steeped in sin. And the only remedy for today's world, for all humanity, is to pray, trust, and have faith in God. Take note of that, no? Ngayon panahon na iti, alangaliwang paralan, para matutok ining karanasan tao. Pinagdaraanan natin nga na ning Tagalog. Alangaliwang paralan nun panalangin. Ampon kasalpantayanan ken Diyos. Ing kasalpantayanan, manibatan king pamakirandam king amano na ning Diyos. O nung maklak ka, makananong, dugpa, king mabilong pangatao, ing pamakirandam king amano ng Ginoo at salpantaya kaya. Our prayer must be motivated. King lugod, king pakalulo. Burin sabihan, dapat ing kekatamung pusu, malunusan niya. Yapin, kailangan nganing panahon na iti, already muring adwa, malunusan na puso, ampon, matinding panalangin. At nung agawa tamo ito, agyang nuya pa antikatindi ing sakit. Kalo pa na mo, nining karanasan na nining taong maklak ampon pipi. Eta malyaring nadungdungan ning apong Ginoo through prayer and the motivation of love.